Karno pini nililam thandang villager soti mungpi pini bertang tonpen arjuik tha. EM Richard Tok be education in church Karbi Anglong Autonomous Council along Arpu Deng Detpen atok anu inglongar lok anta lochar limati education na hinanat akacheprek pona pranganat dambo mason. Ason sikidam tang surihini ra inquiry sipen surihini ra inquiry hini ningkana farman school ahem along tin new construction mate akiminang popo sorkar phan kapachini pona tengpen tengpon lo. EM Richard Tok Bikar Bangla Autonomous Council along Education in Church Arpu Deng Detpen Inglongar lok atok anu constituency kora trok anadim setame lochar di mati education anat kacheprek pona sonsi non kar Banglong along kachelar dona sonsi thekpon long lo. Athema inglongar lok atok anu lochar di theknangji pura matha ponsi Karbi Anglong Autonomous Council pen RIDF post kim deng ponsi pipon lo. Rat pangri pen Karbi Anglong angkang pianta deng pon lo. Ason thak thak si constituency kora trok arlo along tin setame RIDF post kim deng pon lo. Ongdong school ahem kimi kikim je phanpu mathasi Karbi Anglong Autonomous Council Education in Charge EM Richard Tok bi alang li pekabor idun penajoksi pinilapu anan lokachar de ana thulo char de somaratum pen chenglok education na hinanat akache prek pona songanat dambom sison thak thak lochar de ahem kimi kikim ponthek ponlong pusi cherok tok arada tumpen kachuru pona phai ongdong ason anparta hala sohut a block tina long pusitami ongdong RIDF scheme pen kedeng pona constituency long tin setami kachelar phona son si thek pon long pata hawarara tumpen ke chithan pon rinti EM Richard Tok be education in church Karbi Anglong Autonomous Council along Arpu Deng Detpen akache prek do pucherok tok arada tumpen akero thek pon long